Titiang lunas uratian yani, dua ning parikramo jagi kekawiti. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Om Awigedamastu Namo Sidam. Om Anu Badrah Kertawiyanti Wiswata. Dumugi peminah sani becik rauh saking pengidar buana. Sane baraga suci, sane dahat wanyang titiang, jero mangku ring sajawak desa Wanasari. Sane dahat kusumayang titiang, bapak perbekal desa Wanasari, lan jero bendesa adat Wanasari. Sane kusumayang titiang, prawarta karya, punika taler pragena, penabuh mewah sematon sarang sami, sane banget tresna sehen titiang. Rasa ngayu bagi atur ningayang titiang majeng ring ide sang yang widiwasa. Duaning sangkaning asung kertawara nugrahan ida. Iraga sarang sami presida mo padua dana. Gumanti ngamiletin parikrama wong ini mangkin indik gong mebareng lan pementasan tari sani mapaikatan ring kari yang taglingge ngusaban ini lan tawar agung ring pura pusah desa adat Wanasari rahina mangkin nemonin rahina Budawagi wuku langkir pinanggal Masehi 16 Agustus warsa kalih tali 3 likur demogi presiden memargi antar labda karya tor sidaning don. Inggih ide Dani, sadurung ngelantur titiang mekekali jagi nyinahan angge, wastan titiang ayurate, Lan titiang Gus Bija pinaka ugra wakil saningin terparikrama wong ini wangkin perwakilan saking kuliah kerja nyata Universitas Indo Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar Desa Wanasari. inggih ide Dani sareng sami sanewang yang titiang, pinaka penyombrama aturan titiang, jagi katurang tabuh gabur angalayang, saking sangar hari dwipa gamelan grup. Inggih galakatur durusang.
Inggih, idedani sareng sami sanewangi yang titiang, punika iwau penampilan tabo saking Sanggar Hari Dwi Pagrub. Sani mangkin idedani sareng sami jagi iring titiang. Miar sayang tabuh petegak saking Sanggar Seni Madulingga. Majering panabuh mangde sayaga. Ingih dedani sareng sami durus piar sayang tabuh petegak saking Sanggar Seni Madulingga. Galah katur durusan.
Inggih dedane sareng sami sanewangi yang titiang punika wawu penampilan tabuh petegak saking Sanggar Seni Madulingga. Sanemangkin jagi kelanturan antuk tari Sekar Jagat saking Banjar Wanasari Tengah saneka iring tabuh saking Sangar Hari Dwipa Gamelan Group. Majang ring pragina lan penabuh mangda sayaga. Yening sampun sayaga inggih galakatur durusan.
Ingi idedani sarang sami sanewang yang titiang. Punika iwau penampilan tari Sekar Jagat saking Banjar Wanasari Tengah. Inggih dedenes parikramo sani mangkin jagi kelanturang untuk penampilan tari Puspanjali sani jagi keaturang oleh alit-alit saking Banjar Wanasari Belodan sani keiringin oleh tabuh saking Sanggar Seni Madulingga. Majengring perginalan penabuh Mangde Sayaga. Inggih dedenes sareng sami ngiring piar sayang tari Puspanjali saking Banjar Wanasari Belodan sani kairingin oleh tabuh saking Sanggar Seni Madulingga. Majari praginelan penabuh yening sampun sayaga galah katur inggih durusang.
Inggih dedene sareng sami sanewangi yang titiang punika iwawu penampilan tari Puspanjali saking Wanasari Belodan. Inggih sedurung nglantur ring parikrama selantur nyane parikrama gong mebarung lan pementasan tari rahine menemangkin dados dalar kepiar sayang ring live streaming YouTube channel Aksara dan Bahasa Bali. Sanemangkin jagi kelanturan atuk tari condong saking Banjarwanasari Baleran. Saneka iring atuk tabuh sangar hari Dwepa Gamelan Group. Majang ring pragina lan penabuh Mangde Sayaga. Yening sampun siaga galakatur inggih durusang.
Ingi idedani sarang sami sane wangyang titiang. Punika iwau penampilan tari condong saking Banjar Wanasari Baleran. Inggih parikrama saya mangkin jagi kelanturang antuk tari baris tunggal saking Banjar Wanasari Baleran sane kairingin oleh tabu saking Sanggar Seni Mandulingga. Majeng praginalan panabuh mangde sayaga. Pak,
inggih maju ring perkejalan penabuh yening sampun saya ge galah katur inggih durusan.
Ingi semeton krama desa adat Wanasari sane banget tresna si henti tiang. Punika wawu penampilan tari baris tunggal saking Banjar Wanasari Baleran. Sana mangkin jagi kelanturan antuk dari Mara Anggelo saking Banjar Wanasari Tengah. Saneka iring antuk tabuh sangar hari Dwepa Gamelan Grup. Majang ring pragina lan penabuh Mangda Sayaga. Jening sampun siaga galakatur inggih duresan.
Ingi idudani sarang sami saniwang yang titiang. Punika iwau penampilan tari Merah Anggelo saking Banjarwanasari Tengah. Inggih dede sareng sami saniwang yang titiang. Atur yang titiang malih pementasan gong barung taler tari-tarian wong ini mangkin puniki dados taler piar sayang ring YouTube channel live streaming Aksara dan Bahasa Bali puniki dados subscribe, like, komen, taler, share. Inggih semeton kramo Desa Adat Wanasari sani banget tresna sihen titiang. Pari kramo sani mangkin jagi kelanturang antuk penampilan tari cendrawasih saking Gek Trisna lan Oming Pratiwi sani kairingin oleh tabuh saking Sanggar Seni Madulingga. Majeng ring perginalan penabuh mangde sayaga. Inggih majeng ring perginalan penabuh yening sampun sayaga galah katur inggih durusang.
inggih dedane sani banget tresna sihin titiang. Punika iwawu penampilan tari cendrawasih saking Get Trisnalan Oming Pratiwi. Sanemakin jagi kelanturan atuk dari Putri Angangsu saking Banjar Wonosari Priukti, saneka iring antuk Sangar Hari Dwi Pak Gamelan Grup, Majengring Pragina lan Panabu, Mangde Sayage. Yening sampun siaga, galakatur inggih durusan.
inggih idedani sareng sami sanewangian titiang punika iwau penampilan tari Putri Angasuh saking Banjar Wanasari Priyukti. Saniwangkin idadane sarang sami jagi iring titiang miar sayang tari Trunajaya saking Banjar Wanasari Tengah. Sana jagi kairingin oleh Sanggar Sani Madulingga. Materi perginalan penabuh Mangda Sayaga. Inggih yani sampun sayaga galah katur inggih durusan.
Cek. Angge majeng ring semeton sinarang sami, arian tukan jagi kelanturan tarian barong, tikian unas menggisir rumun, sane ring ajeng panggung, dados ring sisi selatan ngerah genah, kala ring sisi utara niki. Arian tukan maliji bawas pengkalih kemargian niki inggian tarian barong, saking klot, medal dalam malibos kaping kalih saking kaler. Titian unas ring penonton mendengar genah sane becik linggih. Cek. Ingin genah diurus titiang nunas majang ring semeton pecalang, sareng semeton ring rawan, ring semeton prajuru, ring seksi, tolong jebos ngatur ingin genah melinggih semeton sane nonton. Inggih idedani sareng sami sanewangiang titiang punika iwau penampilan tari Trunajaya saking Banjarwanasari Tengah. Sanemangkin jagi kelanturan antuk sesolahan barong.
Inggih dedane sareng sami sane wangi yang titiang. Titiang Unas mangga tepuk tangan sane meriah majeng ring penampilan pamungkas sesolahan barong sane ka pertama saking Koko Pranata lan Angga Jojo sane kairingin oleh Sanggar Hari Dwipa Gamelan Group. Inggih Durus Biar Sayang.